Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem medicina. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svaka bolest ima lijek. Poznavanje pravog lijeka izliječit će bolest Allahovim dopuštenjem. U knjizi Poslanikova medicina naš poslanik alejhi selam govori o ljekovitim svojstvima dunje. Talha bin Ubejdullah radijallahu anhu rekao je: posjetio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je držao dunju u ruci i ponudio mi je govoreći: uzmi ovo, o Talha, i jedi, jer ona je sredstvo za jačanje koje sakuplja snagu srca. U knjizi Poslanikova medicina naš poslanik alejhi selam kaže: dunja je jabučasto voće malog drveta iz porodice ruža, a koristi se u kuhanju i u ukuhanom voću. Dunja je hladna i suha u različitim stupnjevima, ovisno o njenom okusu. Ipak, dunja je jako sredstvo za stezanje i dobra je za stomak. Slatka vrsta dunje manje je hladna i bliža je blagom, dok je gorka ili kisela dunja više zatvarajuća, suha i hladna. Sve vrste dunje gase žeđ, zaustavljaju povraćanje, povećavaju izlučivanje urina, koriste u liječenju čireva u crijevima, provjeravaju oticanje u toku menstruacije, pomažu laktaciju i povećavaju oticanje mlijeka iz prsa, umanjuju mučninu i umiruju kožu i membranu. Jedenje ovog voća nakon obroka omekšava stomak, djeluje kao laksativ, ublažava žučljivost i koncentraciju žute žuči u stomaku. Jedenje dunje prije obroka djeluje kao jak mišićni stezač. Plod dunje obiluje vitaminima i mineralima, sadrži vitamin C u velikim količinama, zatim vitamin B1, B2, karoten, kalcijum, magnezijum, kalijum, bakar, natrijum, cink, željezo, mangan, natrijum, hlor i sumpor. Također sadrži proteine, dijetalna vlakna, ugljene hidrate i malo masti. Dunja liječi anemiju. Najvažniji sastojak ovog ljekovitog voća je vitamin C, koji ima ključnu ulogu za fizičko i mentalno zdravlje. Vitamin C je snažan antioksidans i ne dopušta nezasićenim mastima da stvore slobodne radikale. Dunja sadrži dosta pektina koji povoljno djeluje na krvni sistem, pomaže u snižavanju krvnog pritiska i pruža zaštitu od radioaktivnog zračenja. Ovo blagotvorno voće poboljšava varenje, liječi anemiju i koristi se kao dodatak kozmetičkim preparatima. Kuhani plod dunje koristi se protiv upale želudačne i crijevne sluzokože. Ona se upotrebljava i za liječenje sluzokože ždrijela, krajnika, disaljnih puteva, kao i za ublažavanje proliva. Smatra se da reguliše obilne menstruacije. Dunju je dobro jesti na prazan stomak. Dunja je niskokalorično voće koje na 100 grama sadrži samo 57 kalorija. Svakodnevno konzumiranje dunje pokazalo se blagotvornim kod tuberkuloze, proljeva, dizenterije, čira na želucu te bolesti jetre i očiju. Visoka koncentracija dijetalnih vlakana pomaže kod mršavljenja.
Kod problema s crijevima ili želucem nema boljeg lijeka od dunjinog kompota. Sok dunje pomaže kod krvožilnih i disajnih poremećaja. Njeni antioksidansi značajno smanjuju rizik od raka. Sjemenke su njen najljekovitiji dio i kada odstoje u vodi, oslobađaju sluz koja pomaže kod problema s kašljem. One sadrže i velike količine amigdalina, odnosno vitamina B17, koji ima antikancerogeno dejstvo. Sjemenke su bogate i mastima, taninom, pektinom, šećerima, jabučnom kiselinom, emulzinom i protidom. Zahvaljujući visokom postotku sluzi, sjemenke dunje njeguju i hidratiziraju kožu, regulišu proces prirodnog vlaženja, pomažući koži u zadržavanju vlage. Zbog toga postaju sve zastupljeniji sastojak u kozmetičkoj industriji. Preporučuju se kao jedno od najboljih sredstava protiv opekotina, ispucale kože, svrbeža i kao oblog za upaljene oči. U oralnoj primjeni čaj od dunjinih sjemenki pomaže u oslobađanju od stresa i nesanice. Pomaže i kod upala usne šupljine i ždrijela te kao sredstvo za ublažavanje bolova. Ostavite čajnu kašiku sjemenki preko noći u vodi. Zagrijte prije konzumiranja i pijte 3 šoljice na dan. Isti čaj, ali ne grijan, koristite protiv kožnih problema kao lokalno sredstvo. Čaj od lišća dunje. Prelijte čajnu kašiku osušenih listova dunje s pola litre kipuće vode. Nakon 30 minuta procijedite i pijte toplo. Ovaj čaj pomaže kod proljeva kod djece i dojenčadi te kod akni. Zahvaljujući taninu i sluzi, ova voćka povoljno djeluje na rad crijeva i sprječava infektivne bolesti. Također, dunja sadrži i dosta pektina koji povoljno djeluje na krvni sistem, pomaže u snižavanju krvnog pritiska i pruža zaštitu od radioaktivnog zračenja. Dunjin sok liječi kašalj, astmu i dijareju, dok se pečena ili kuhana dunja preporučuje anemičnim osobama, ali i za liječenje upala želudačne i crijevne sluzokože. Ona se upotrebljava i za liječenje sluzokože ždrijela, krajnika, disajnih puteva, kao i ublažavanje obilnih menstruacija. Čak i u davnim vremenima medicinski znanstvenici otkrili su izuzetno blagotvoran učinak ovog voća na psihu. Poput banana ili krušaka, dunja poboljšava apetit, smanjuje depresiju, normalizira spavanje, pomaže u prevladavanju umora. U knjizi Poslanikova medicina naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava koja se ljekovita svojstva kriju u ovom blagoslovljenom voću. Iz svega navedenog trebali bi dunju i njene ukusne sokove, džemove i slatka uvrstiti u svakodnevnu prehranu, pogotovo u jesen.